Mwandiki munene wa Kusomero Moses Bayene na ithurite ati mucemanio yura babuthitie ntuku yoro na kanjo ya mangabana yutacharire matunda na nende bakethira nende bakibuthikia yonge ntuku yaro na wirigiro bochoka ngwine kaiteni okau na tarirete admins bonde bachibitara ya Nyambene barethirite bakitha makua ni thirikari ya county tenankanete gitumi kirikithitwe kya kubwithia ontobo akiongela komba kwithira nibura ambulance chibitari yethire tumairo kaita kari murini wa ngabana Mutumanto idhingi abanganite medical camp mweri muthiru mwandiki twandeto mutugie kare na utwachikinya Naruere ntuku ya 45 ya mugomo jwa clinic officers kiri mugongo jwa Kenya tukiaria na mwandiki wa kiama baba Moses Bayene Jamiru na ugite goro ni barari na muchemana na kanjo ya mangabana muchemano joro ugite jotachi ya retunda na akiuga rojo bakethera bari na muchemano junge juria kugabena wirigiro jukona matunda kenda bagachoka ngugine tuko narua yukumite ntuku ya 45 kiambere igoro Council of Governors bombe kuya methene tumba kwaraniria abo lakini tutombe kwitha tukitikaniria abo na tuketha twina rwarie rungi nabo I think royo metuko hope tukomba kwitha tukitikaniria abo no twitwanete challenge ine mono ira mwananchi wa kawaida ombete kwetha kurukira kaingi clinic officers bethagira barari gitani barabande kaira kana kwa mukiraje kenda bakaba tumaketha ne kuthithiro ithimi na nkurukine bonekaga kirindwangi cha mwanya tachia metho matu ENT na inge ira chethireta chite kurita ngugi machibitare mwanya kionde ni chingi na kumaanisha mwananchi atikona service ira bateri kwetha akiona ituronere ya Meru General ara daktari arombe kuwa elective cases cha sanjari tiomba kubwithika na anga emergency ikumaanisha mtora weri ntuko nawe yabwithirwe sanjari kaombe kuthinjo butiombekana bunge mutongeria ujo norotete thirikari ya Meru nikiria kuganira thamire murungamiri wa chibitari ya Nyambene wamwe na admins basibitari u akiuga kinya kuthamwa kwao bataye wagitumia kwithira bakithamwa iritoro biao bia ngugi MOH kana Medisup urothera we Nyambene hospital na rombe kwitha kiringo transfer na administrators babonde baretha bena bobonde in that facility na bero bomekuwa within the shortest period na bangi bomba kutha bakiretwa our concern is utibombe kia kwithira ukitharia administration ya chibitari yonde na utiratwira imakosa yako yo manene bombete kubwithia orira mbeche cia NHIF chiombete kwithia yukuma account ya chibitari mbeche cia over 25 million within 1 week administrators bonde bakuringwa transfer Bayene aruga kombekana ukethera ni urotongere bachibitari je baeja ni ambulance etumika kagitene kara munini wa ngabana Mutumanto ithingia abange ni mendiko kabuntere cha mairi 3 mweri muthiru niko kaumoka wa kwithira bakithamwa chibitari u ngwetikia ria administration ya ni ambulance kitha ati camp kiethetha cia muntu ura wenda service ya dharura na gotwika ote ambulance ire akue ino ya Nyambene yake na bae kuromba ambulance iyo bombe kwayana kunanga babu bwatwira basi mwananchi ura na bati kwethera agikwa kana akiumia nkuruki nuntu ambulance tibati weta muntu kusikana na deputy governor na muthiene ni romba ria Bayene kire kamite ugima ndene ya bunge ya Meru gutegera na kuthuja gitumi gia tongere basibitari ya Nyambene bethira bakithamwa nkuromba inya committee ya ugima bamwire ya assembly yombe kwethira gita Nyambene tegere mantu yau nuntu imantu serious itugurika ni twari na challenges uringi Meru General ara kwari na destabilization and administration yonde lakini tomba kwethia tukiaria na barabaringa wa transfer betha batikuringwa report rantito cia weru ria kwarietwa ni mutungi kare